marigo twaririe urimi bweria na tuthe tukiariria urimi wa majani rikana urimi wa majani ruterero nikibirito gikoro ndagikenene kiri arimi na ikoda tukiona mathina yarari mubendo bekira ruterene rwa nikanekitana kurima majani na twene expert mwanya mwanya bara bakenda kutukiaria kana batuta na bende bagitwendeza kedera okwenda thina ya majani kana matuja kuaria kana ni mambo ando akwaria so kwa hivyo kedera kumara mitambo ne tukana ule uletaje kwa chumbe na kakulikanya no mtandao wetu wa Facebook MTV Kenya wada kwa YouTube ugato MTV digital na wada kutumia SMS kule na namba ya 074891 namba wewe unatumia ni SMS ni kilotero WhatsApp na kwa kilo kiwata SMS yako karibuni sana kwa tukiarania na kwa kile kiwata geni bako kana nikienda bako kidie kumenya nibo bao na nikienda kidro wena kiode no tuzingatire tafadhali na beunda dikema na ruterero Facebook no tuzingatire no kwa ulikiri yako mkomba kwithirwa ngikiwa na unje tadakwa urembeta jeri watu mkomba kwa tafadhali vile ruterero tafadhali tuende historia tu na raundi tena uligo kenda atengelwa metipo bako da kumenya. Asante sana Cheupe. Mbeta wa Nicholas Kiremi Kanyata kuma kwene Saudimenti ngukeria mutageri wa Mero TV na Dere FM o are kwa kwende na ingwa ikiwa kwa show na asante sana. Thank you so much. Ibwela mbere ngende mu Mero onde o are ulitomoga mbeta wa John Kiledi Mbobya former MC wa East Ward na Nkoloki Daiji ni director and director wa Street Families Rehabilitation Trust Fund then ya Kenya yonde na kurumia mbesa chiakuru baba miaka 70. Okay, thank you so much. Ibwa gati ke ribeto meta Solomon Mureti kuma Imenti South lo mutera ro mikombona na mbeda ila ndichi ama ni wa Imenti Tea Factory. Thank you so much. Mbeta wa Niki Mburugo former councillor former MCN kwena one pumete aja taita rotero ankwena. Thank you so much. Ibwa gati ke ribeto Mero TV mbeta wa mtuma mwendando ni mulimi wa marigo na ni director Times Usako ine na ruwa mbejeta ni mulimi. Thank you so much. Anke Thiamiro na bonde bali mathushi munkatonyeri Marietwa ni George Kinyua mukari wa Bogeta istireri dene ya Southiment constituency dene ya Meru County buka bia mitambo nikenda tomba kutega manto jetu ja witi nambere Meru yetu na Kenya ya mwe. Thank you. Thank you so much mutegeri wa Meru TV ngo tukiomba kutoka wewe kwanza kwa na Saura alikuwa tuna mtu mwanya kwa tuna directors na chairman tuna mtu mwanya na Kenya ya Olote nimete majani na nimete ya olote kulimeria na nimete marigo anapoipa kwamba kwithira tukiaraniria hapo baada ya mwanzo kweli wale tumbe tukategera wega na madina ndemera bibi byo bidatu na kwa tafadhali kile panelist bako ukaipa kule utokwenda kuongera kinyome kwa tumeteria na no kumema tuteria no ngere kana ndio ndio yani na no kumema tuteria yani no ngere kwa hivyo usinyamazie no umekiongera no ngekira opinion yangu kwa hivyo tukambili na wote ama kwina majani zetu tena ni nyingi sana. Majani ndio mwana kemera na hata zile kwa kenya. Ndio zile toro kuna miaka kwa mingi kwa majani kwa mara kwa crisis mara nyingi kwa crisis. Anaitwa ni president ya president ya Meru yake na kwa kemera yake akatigira kikuitwa anto bakiulwa majani na kilo na tukitonera kwa haini kinyete 64 shillings na kwa kile miaka tatu yizita kedro atutigera no kile kimeraki hakikisha kimeraki corona bilingi kana kwa kile kilo ito kwa ndako tukithibitisha mama tuzaini kwa tuire kidani ma bete kana murimi nako kwa kudro akifaidika umane na ule mifugo majani Bwaga na majani itumeta kwa jamu no nonto adikeria bedo likaneni twambiri tie tugitonya twi reform directors majani ya shilingi 27 and low factory ida nyingi itakinya shilingi 20 lakini tugutonya thirikari ne tutetherie muno ba kirari supplies ere tumire majani ya kimingitire kwatweka murimi atebati kutweka na majani jawe ya kwina mambiro the cost price aketha majani no mwanka and above akiona gambesa thirikari atuteria na tuendelea bwega
Torma twethira na aria bonus ya shilingi 27. The first round tugotonya enda shilingi 44. Murimi atuweka kukwata mbeca cia majani cia mweri na bonus cia shilingi 60 shillings. So from there tuendelea tukikalagia na arimi na management cia cia factory na KTDA. No tunya KTDA kwa aria thina muno. Tugitonya antu bala bale ku kwari na katayo nyingi ira ciatumaga mbeca cia arimi ira gukinyira murimi. Thirikari na directors bala bathurirwe twalo na cartels kuma brokerage Mombasa mwanka ke end quarters na tukweja itwakalira nthiguru twi directors twakwatanira twauga no mwanka change ije na one thirikari atutethia muno twathithia Omera Act ya 2020 T Act ya 2020 ikala iria manto ya majani uria chabati ukala na uria shilingi ekongera ki murimi kumira au tuendelea twakala nthiguru kaire batwi as directors na Endeavour factory directors twagwatana twakala nthiguru na management ya KTDA headquarter twabera batwi kuringana uria tukona bugi kiarimi tukona twitete right way so twakala ndi twachange ya management agreement twaga manto jonde ya factory ya bati ko manager in factory level kwau gendo kira kibati gweta in KTDA ikira kindelegate ndi tokaga bati as board directors itokuona onto bubu itobati ko nenkanira kire head office bakato tukadithia tuli amwe as Kenyan factories lakini manto jala chonde jala jadi thairwa Nairobi twayaletere ki factory kenda murimi ngwa omba kwithira NSA nomba kumanengi factory yawe tukumau tuendelea bwega thirikari atutethia ibukurikana mwanga na aru fertilizer last year but one to agula fertilizer 5600 thirikari atwa subsidy mwanga na aru aturenderia turikinengera murimi fertilizer na 2500 kwau thirikari ntugwethe na thirikari yareria manto ya mathongi mono na president atutethia sana nonto bago twitera nyomera these taxes salary addition nonto majani tukienda ya azalo majani jale ora tukuthithia factory tuteandi the value turita tukethira majani turendi na mbeza ciande na wau mara ome ukethira majani ya Kenya kilo imwe iria ndo na shilingi 3,000 so twauga no mwanka batwe tuthithia value addition na thirikari atwerega tu support batitira taxes na mwanka nandi itukona itwetete bwega na itokara ndi guru na arimi betu tukaria na itokona tugeta koraja. Thank you so much bwana no andi magari kana rote andi no kumenya magari okay bwega nje ngotiri kambuge egogisti nigapatikana muno mbuga migunda etikinya ekas kidogo ile majani lakini ndi muturi wa Egoji West na family yakwe muyumite Egoji West na mamia umite ni mbije matuma majani kidogo lakini kwenda kuatana na kwa director ule auga ni bachumitie muno nuntu majani pankata ito ambiti kwa matunda majani antuba kinoro na ule Egoji West bakili majani ndia bali wambecha nyatoli Egoji State yo mu jwambecha ile nuntu beja kulimaga iti na agwetu na beja tula into bingi biori mina kulima na migunda bingi muno so nika kwenda kuwatana na director mbuga ibachumitie muno kuongera price ya majani na kinya alimbalia no kwa bako ya kalili lakini kila tokalomba thirikari yetu endelea uteria mulimu wa majani no ule baugite kilo mwa kinyankuru kya shilingi na ya mbecha ega kinya na ule kinya tuzingo tuka enjoy lakini kambuge kiambele step ya mbele thirikari editia kuleta fertilizer injega na nkulu ki fertilizer na bei ili ndiguru bakendelea kunyia bei ile ya fertilizer na nkulu na bachoke market ira yetu bakaleka market no ili kuingana pende utongera market chetu bei ya mulimu wa majani ya kalabwega kietu gakenera lakini gatuge kinya tu na gaitetu kwa impact ya majani na itumionete na mbugeta okay ta ugategera ta kinya na wega bwa majani mali advantages nyingi muno nuntu taliu ategera kinya para chione pero bakirithagia muno factories yetu kirithagia taliu be na
bena beyenjega niko akianta na egogisti tadaba mukuone na saindire nge kianjo kunaria ni bakurugula ibanda na once barugula kibanda kinya barere kubwa nuntu bakamba ku maintain kuso bakagera mbe chenye injega muno kinya kilomita 7 barabara bakendera kurondeka nkuruki na kuandikana betu. Thank you so much mheshimiwa. Tukija kiwaki bwana Kanyata kwena reforms ila tira wanti alikuwa gitarera mwenye gitarera ali wazina ni reforms hiyo na kile reform huku kwa chamani ya siarire lakini kwena tetezi kwamba reforms kuri na imosi umbite kudhurikiri tu serikali ile kudhari ya ile kumenyekana ya tea reserves sio mbite kudhurikiri tu imani sio mbite kudhurikiri tu kana tea kuono siendelee lakini mremi kati kufaidika. Asante sana. Kuningo wepo kanu tuna chairman berema kambuga chairman kuma directors babareja. Wabe kuma mulimi na tetekete. Kulingana na majani jare untuk ingadinga taira majani waje tete. Kura jakarimbe na reforms ikeja na bako John Board chairman waiteta ngogene ne. Lakini ndo chairman ya aja na to confirm surprise chithi garage o meri la to idiri. That is a fact. Na ingwe tikia chama no watu erese nguruki urega to affect turi harimi sukia kuringana woni surprise ire ire yera kugweta ndikari ne kritere minimum price guarantee ya majani dai tonga watu kama chenje sikalikite acha katika ya kadua yere tachiti kabisa chama no to iboya sana adikeri betu Rida thirikari gutonya ngwetera kaire ndagwa ne kerere supplies ya make sure that murimi atire wa mbeca minimum the cost of production nto kwembezira cha kugura fertilizer mbeca cha kuremithia mbeca cha kugethia thirikari etarayona mwankaja di supplies de ale $2.43 ya make sure that is the minimum price ira murimi abati gondia ne majani na tweeted on the way nikyo gatumira majani ya kimengetri no nturire gita rira ole CS munya nwe wakarire na uga kwa twika majani jakagurwa less than mbeca yu ijachokwe kairi je kuweke go down mwankarira jakaitia majani jakala almost 3 months atekugurwa lakini yaguri bao kala bono there is no other way ibagurira majani na bendera ya kugura on the process tweeted kwa twika majani ja west yatekumba kugurwa nonto najo kuringana na quality yao aguri ba takambe chora cheitia ba concentrate nala kwina quality njaga kwa majani ja west yatika kugurwa majani ja west yotika kugurwa ri thirikari kuja twachinjia ido gwakarire ndiguru twaria bauga no mwankari supplies itwe batu twatetera mono supplies nonto ni tumite to maintain majani na price na twara ni dinya na west dotekaniria ibadithia quality na ndi ala ko akarikire na inya twingwa kihuria kiwitura ya mwanka na arua na inya toria bala tuthurite na ala ura kirend quarter twaboria na supplies ya changerie utwamenya ya changerie to TJ supplies ya laitwa but murungu ateria murungu na ngara yantu na ala ura Pakistan bauga batigura majani nonto na ndi bategere bona taka majani jarea chakwenda gwita kundampo kwao bauga majani jala jaketha yatikinyitie $2.5 baba gekira tax ya 18% kwa unande na hala kola kwika majani hala twaije dotegurirwa bauga you must buy majani jakulokitie $2.5 kwa wao no twathethekere majani to kwendia boga majani yana price njaka the only nyombe na change ile kethire ile onande ni unto boa $1 no ntulira last year the time like now there twenda ya majani $1 ile 260 la hii $1 ni 129 yari 160 na ndene 129 kwa hiyo kachange kala kwamba kwithira kala ikanini na mbona zianzo bakamaka mbete ikeja ibui. Thank you so much. Kitu akarutene wako mheshimiwa Nick nyawa wewe muri mazali na iko kuonekana kuna tupone tabakita sana bakiwa gaino antoba giba bikia mayanjo hiyo andene na beta kwa tuika kuna jaraja kaje kuna janga tatajuko na bao mdelia bakerwa quality kuonekana niyo kuendeka baba mkalita ndio mazambo neno lindora kidwania ukiendera kuna change of quality kana kuna quality ile kuendeka specifically mimi yani mbaba watani mbaba tayari wetu na bakena ndege
tukienda majani yako jenda kuna tuenda quality fulani. Lakini bado bateri mantu no tuye lakini bali kima yangu ona ni yacho. Uwo kali ya mu. Ndio to experience to. Kambuge mberema wonde mu biashara nkarankubo. Lakini meanki anamba thete 20 mbadhanto ba majani. Na issues ya majani chothe imbije no factory ra the reading area yakwa ndene ya Nkuene Cement Tea Factory ire twire kwa number 1 kinya ndene Kenya otho kwirera ari kwina mambere chairman murethi athurwa na gutonya yaitia kaire yetagwo choka areri kiishu ya majani areri ugikia majani ukiatha otikethete bwega tuthangu tura tukwendeka tuthatu weta watua ugotua ukorothorete majani jaja gaikwa nara na jete jatarwe no witho ina majani ugaketha na ruo korirwo taikio gaikia ruju weta meja gieta kuthukia quality ya jangi so factory chieto cha naja gitumi tikore ya bwega na igaitithia mbecha na ichi ya rutere rwa Murang'a imwe gaikwethire giketha quality rembeja chieri ingarana na bethe na minimum bere ya womwe batito asafire nonto twetere twari wajanto bakericho baba batiuragi bokethaniria mate John nukiwa na oni ndiaja nkethete quality tukariwa unge murunyweria ng'ombe we iteria riri uthu ukareanirwa na ore oritheti arikira quality njega ri matu na kwero kwa KCC baugite no obwiri kurewa na mbata content kwa inya majani jeto oba kwa benda kuja kuthithieria majani jathitherwe weria chieto tene jagoragwa na grade na jaketha jabu na jagataro ruterwa kirichi nyoko ri chairman baketha mukethe jutikethwa na aja korera chairman majani nje na mibo ari ibukari omwe inya ira chakari njini ile agwa na chiringi 20 na 16 bwandu abare wa 60 quality ya nuntu ne njaga bara nirwe janga nene na ikia tumenya nta supporta kwithira kwina tiga minimum ikiaro minimum payment ninya ya the minimum ne thinya kweni minimum quality jatike aje kwitha je thukagia nuntu mostre ugiate otaka majanja imenti kionyo iyo je ta comprehend majanja ketepa kenda jomba kwendwa nukiga so onimbije bantu wa majani na ingwete kya kiumbo tuma murimi achokwa majani na atara ikurete akethete bui kana retete majani atebui ikirikira kwa kuri kimu mheshimiwa isawa kuna quality ile batere alimbayo batere kudithirwa na ikatreni maybe akienda bamenya ni quality yo weri kwire kwendekana ara mtu atigike majani cia ile choka oni biji bathithairwa mbiji bakamata gwenya bagata safari baigagwinya ki auctioning Mombasa na imbeta michemanio yao mbetete mingi mutonde mutongerio tronteta itwatendete michemanio mingi nya chairman ibethara bagita nagwa na inyabongo baka request jambo ndi baba dhuri nande aremba kagya any kind of issue beta gwatendwa na ubari na bageta bakathirirwa thine uno so lakini kira mari kore anturi mwe barega kuthikira mbati gwatweka nishi we go persist to request chairman beta bagaitanwa nkoroki gwatweka bati ogwatakira bakwenda inya baretero expert me akwire munya muntu atakarema kore anto bamwe ndona atene beta mwe kurare mo kuruga bageta bachuro mwe kurungio mujini akabaitana nukiwa na inya bomba kwa bamenyerete gwithano ibantura bakaremwa bakaretero bange bakuma ome. Okay, yes. Thank you so much. Tukiza kiwa Mr. Mundani. Kuna atubakuwa ibetu lijumena dina jimi disi madani kawa fatalaisa kile jiubo kugera kene bituki kwa time na kwa tukantu kwa kuzaba kikurukira dini nyingi nyaki uri kwa fatalaisa kile sentensi then it means kinyo uwe batile kidogo na bado tuna kiroto kike ukinya shilingi ya kile madani nuko na kai area list kala ya kai kwa tivika ibwega sana mbere anjoke nkatho no ntubotongeria
burabuleo giteneka ba KTDA, especially our chairman from Imenti. Urampenda kuongera antu au nguge niti ka nguge ije yari gitari nene muno ithuki na mbere nguge webua nguge miaka 50 kurekebisha na miaka 2-3 nijo kaye gita. Number 2 about the grains, oni mbere mbere na mitungu mbumite gonto kwa majani na inda aketha majani muno na twarawa kamuchoriro na tumati twiri tuthangu twiri anu bauga na iba tureta karani bara ukatara majani kinyogata na grade ne tharwe bui lakini gitaru uchumi na mantu jayo. The problem irereo ni ati batu twingwana nde tuteketha majani ene majani tutuketha na rira twandikire antu bo tukethera no ntu bo mantu raja kari muntu urengana na kiro atengana na grade so utejo mwira ngatuma twiri na whatever agaketha majani no ntu ya kwenda kenda ari wagikiro members kana ene majani baturini na ibaijora ja bwiri kuka mono ajumbe beto ndo batari na kendo gya ginya poti na kendo kidirire tu jara jadirire tu ikiriswe direct kimbio ki farmers so kenda mambo dombo kala boya but what I can say ngogeni pia majani baraba hizi ngogeni ti na majani ya Saudi Cement factory I think is 3 factories kuna Kionyo Cement na Negoji kuna Negoji tu wanafanya kazi majani ya karibu Kinoro majani ya karibu kirato makoromba chamani ibongero yapo no ndo hapo tari na iwa ndo bategete bone bateresi kukinyabwa na ndo baitano ando bagakire roto irato kwenda kura bi ilo to kwenda kobera bwana kanyata menye ogori wabugubugu atari akupigania mkulima bugeta no is you right kumenya mambo ndio ndio ya kari. Thank you so much. Kia kwa na kinywa tukoni kedraga kwena tukakuwa neitio ndio sasa semandani ilete tunakuwa kwa ya baba tena kwa Marekani. For example, italira president ya nezira kama majani na majani lakini na shilingi lakini utimu tu na ndio kwa hiyo tena ndio wewe kitambo akawa the same thing lakini utuboma wakati ikutaki ndio lakini hatubaiba kuona iba kumbe bateba represented no ndio kwa tungeni baba tuko kingatira kwa nini kio baba umesi kwa kitambo majani yakaulingana na hii president ya kutereki majani yakaulingana na kuomba mtoto ni bwega uni ndenda kuga cheupe arimiba majani nte ukiabe na dine mpega na dine mpingi no tuni kalite nabo mi personally mpumite ili ele tu catchment area rama ifadha karaga na ni karaga na alimiba majani ba pingi muno ulimia majani for very long time akalite akiaira gwa mameriere methirwa ja mulimia majani narari TV na baita taga bakiugaga mbesa ire
riria bakorea muriti ngugi wa majani na mbese ira bakugwata gaigweta ndiro ya kautekio gintu utigaria na the problem unde gweta ku investigate no twindari kinyegi area kionyo nture gwetwa gituri ndakara na arimi na inkarite na arimi bau mono bau bagwaga twire na mucoriru itukarite na arimi bau mono na tukiara na area na tukiga gwa thina ciao no tu me personally baingi bareta mateta kiri uni ura bagiswaga kinyora tumba wija antu barabeta mono TV ne jeje Meru TV tumbo batetera na bombo tetheka na thine impingira po kurukira arimi ba majani imwene chinji siri gukarege karikandene ya national government for example gukaragwe chinjagia minister Siba Nyamwira ba janari twina mutaikagwe twari na Peter Munya iturari nonge urareo na riba chinji siu ikaraga ikithithe gwa dene ya national government chinji siu si gwa murimi mono mono guku no nturira minister ga sinswa na mwaka jomwe Jojo ranenke rogiti kuma kimuturi anenkerwa ruku ingo karankira ga president untubu tu Kenya nuntu mtura gikara kugwata agikinya kugwata experience kano yusibwa ministry wa anenkerwa not less than 1 year na mtu akara gite giuna ndina kwa affect dini chondo kona muri mi kurukira for example fertilizer murimi abati kunenkerwa mbere ya mbura yeye kura yura lakini ore ya koja ukethera fertilizer mbura yurire nusu kana mieri ere ta ya lakini ndi fertilizer koja so ne kwenda kuga batwe aribiba majani batu to kwenda kura bidikare rero ya president William Samoei Ruto na dai na gitigia CS gukorokera mutai kago ndenda kwera thirikari u nithige mikakati tonto batwe ndereje to gukara turfesaga ito turfesi de na twinde ito kuona ukejotega ja ministry education capitation yerere to ana bahanire na capitation yabati kweja mbere kende tetheria mwana kugurirwa into tetheria mwana kuthithia mikakati kenda mwana tho agwata akoroka ki skuru lakini capitation yereje sereri vile majani jarire tona ndi murimi mbura yurire etete kuthira ndi majani ja kuja na ngarigara na inkwenda ngukena muno na rutu na director wetu aja wa Kathera mushoreo kwa muno inkwenda kumwira bati tukwenda mikakati yekwe mithongo tunataka mikakati yeko mzuri tri fertilizer murimi atindaga kutinda kuria fertilizer kaitako mbura yura nusu asoka ndi ara tri fertilizer kinya marori jaja gweta jage tura maandiko kana jara jogira majani ibandene ija kamate ije members bao beje bayenu ge tura irari minau na murimi oreo eke majani jawe fertilizer vile oni ndirigirwe ndi nara kionyo ndaigwa kwina majani jana aguragwa ni nthiguru Southern Sudan na naru Southern Sudan ni eregere kugura majani jetu ntikumenya getha ni umara kin director agatucokeria majani jau jara aguragwa kamurimi omba kwithirwa ena wasiwasi gutwika ati mbona ciejejete ati gwatambe cirara gwata kiu kyo murimi akwenda kuigwa na murimi akwenda kumenya majani jaweri akari wore are agwa nonto turigwe thirikari nonto memisuko sikwe thirikari ati Southern Sudan majani yaje inganirite we house Mombasa majani jategweta na jategurwa ni Southern Sudan so director akinyera wa gatucokeria takwenda kuga arimi ba majani be na thina terebule na thina kidogo nonto murimi arire ya mbesa agwate geta ndiro murimi na thirwe mibango emega na murimi kwenda athaurwe ikuwa murimi o majani wewe engwa kinyera engwa urathithiritwe mubango mbangiira agutonya getha ja yetu sako kana mbangira ingi mbangiira kwe wa mbesa ara kethera majani ito kwenda kinya mubango jo thithwa bwega kende na mandirector jetu ja karende roja thithia mubango bwega murimi ikia majani ja gutwike statement yu akuthithia statement yu no ete akaromba yo mbesa KCB akaromba yo National Bank no tonire arasa kosie wikagia akara yakate kigesa kweu une kwenda reform yu thithwa bwega na mbere mutaikagwe na bati kuthinga kia food step cia munja reform ira chonde munya thithagia no ntone cia tethegia murimi na gwe icio cia tigiriro na umire mbere yegita kwa ndenda kwira mutaikagwe reform une ici cokwe na ithithwe no ntu icio cia kenagia murimi no tegita murimi akarana ogwa kwa igitara munya
aremi ibakena muno na kwi reform itakinyanire kuu cheupe murimi na thithi reform iu ciombe kumutethia na kinya barabara nicithithagwe mapema ndio arete tikuja kuthirwa mapema nyamu ira mbura ikiuraga. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Tukiweza kiwan bwana chairman. Mbonete chairman wa Kusto akiwa kwa barua ibakinyilite. Na barua eze arua ne kuira murimi. Aure gikabu kirakia ko ketha mayani na ciringi 2,800. Na nao ntorene na ibakuwa intobiba biona na bechaini nonete barua teo. Kini mwankara tole na adwa yani lete na ngerengera no ora dirikale yaugaga shilingi egana ikoneka. For example ni factory kwa last year alire na 63.0 shilingi 60 na mamadora ya tatu ongera shilingi 25 ukone ndali tena 85 kile wow mandu yaje otegere yete lakini kwina komando kidogo kidogo tulete baki kuinganirwa na nyari mibongo akamenya majani yakibwa ireje tebuli ndo for example na albo kwa pasore kwa ya imenti na baraba yetu kwa mimi ndachokere ndo nare tuiteri bemenya kuchinga na uni Kenya na factory moja eweto mununga factory dona mununga sasa eweto na majairi na ndona tukutoka toka nyuma last year toa karante kuruna ari na management andabe rato ya kauli kule ni atakayeka tuweze kani yeto wa majani ni mochodido na tuina marando yaini na toa watanira kwa unadwa ari mikinyaka hiyo kuchukua hiyo tara majani na iba kutewa majani ikenda shilingi kutoka anje shilingi wicho mwako gikinya na nyote kamboria tuja na ya beta ciaurire wau factory ciato chamero twide na rutera rumwe na ngwata leo na tukimenya at the end of the day no mwanka muri mione beta na no mwanka tukinyara kwa bangite shilingi egana bunge ngaliria mbaliria mantu ja majani mundene majani anto betu ibaije very well tukitwa ngirend no mwanga ngirend yejo era kumenyera majani na ati like factory yako nda divirie na odanji dijinda andikere pesa anto beta wa tesas bare anto beta agriculture na hale ule agriculture bo ibo kumenya majani murimi agwikira fertilizer murimi akomenyera majani yawe na murimi akaugira ndawa akui na kijani nondo na hale ule bara bo tugurira majani bali wakaba ila undabu na ndawa ye nyunda ekawirwa kwina kijani nondo kijani ekanywa ndawa ile nekeja kuleta thina kiria nyui majani kwou itwitikaniritie na twande kanto bagwita ngugeu bakibiurukaga na bagita na kanto na last week I think last week but one antu bagwa baba ibanda buying center committee indaba ikiria bonde indete bedre tribujiri beta mununga tea factory bodo sinda kenda bona quality ya mununga ule kadi kenda ba compare yetu na yao na tukiaririo quality bedra bakimenya imbito kwadia last year twari Mombasa kugwa one of my colleague akiuga kenda beta na ala bara ni dia na muguri ali kwira ndenda gento geke nkogorera na mbesa ije okwenda ngulachio dona majani mwanya jo factory ewe ona majani ja west uraja kali na majani yetu naja kwou itogeretie buruku onya murimi na kumuthomithia kenda murimi akirwa kede quality amenya ari ketha quality no tobwambi na ketha quality no na kuona mwanya no ntona for example badu ukira ga 60 point na ala west balaga na shilingi 21 kwa murimi kagetekeria ketha majani bwega na kugurwa kulende na ku batu kuma Southiment yonde kuma Kinoro tweja Kionyo na Imendi na nya githongo era kwina atwi itutwe factory chetu cida itongeretie Kenya kwa itwita bwega na itwite mwanga na ndi na ngwataniro na twinde tukiaria tukaria kanywa kamwe lakini nani ndi Imendi ni etonga irie winge na icho gitumana ndirere antu bako mwaka juju kila kigutuma ndo andu wewe bakona gutara majani na ukaria tukalita ndi corona management na ndaba itana na nyabongo bona twaumanda twetagi different factories twataga tuona gento takiego ine gukira tweta no twataga kwa utoga because bado tutwira tu number 1 no mwanga twite tutoke number 1 yetu
na mwaka jojo togo tekwala nilio tekwiganwa namba wa muimenti no mwangechoke kwau au no tekanile na twenda na na arimi bakwa na boibete kirie buto kuthithia utecenjie geya ginyabo atetaka na bagwa no ndumbe jaura nani kabo kangera maiga kwau gaba turwe na ndipo ketha majani ya mega tendwe mbeje injaga nani boredere mbeje injaga. Thank you chairman kwa kiuri ndakuri bando tanchokeria ndakwira kwina barua ikwirikana niumite kuma KT board of Kenya na barua ye eliwa muremi na batere kure kabo kia 2800 kabo bibio kana majani so arimi baba doria kabo kika kina mwanya na ambini kabo bila bingi batumaira mbere na kiadre yoma wononete barua yo karia chairman ibora timbon ina mawatho jao na bado tore aremi bea tuteambiririe guketha majani na ari baraletere baruga na bauga lakini ni urangera aremi bako watho ibu bwega lakini ketha majani jaku nyaga kabukale uketha ko kara kwera no nyani ingethete majani ni ndwire uketha majani ate kuthuka kiria gige kuthukia majani igwika gukinyira majani ya kinyirwa amwe o yaketho gekira amwe na majani jakaregita majani jakethwe la nithatu waketha na nä u tå retekanä majani mbaitha ithatå arä mivetå bokere oketha majani mapema raundi embere ĩkajũkwo thaa ithatũ raundi ĩgĩrĩ ĩkajũkwo thaa sita ĩrĩa ĩngĩ ĩkajũkwo thaa 11 au tũketha twĩna majani kwau kinya thaa itũkwarĩria mantĩrĩ kabu ũtĩ ngirĩndĩ thithairwo gĩkabũne ngirĩndĩ ĩthithagwo igwiki gũketha majani kũrĩo yakinya factory kũrĩo jakathiwa kũrĩo lazima bagure kikapu kiu lazima bagure kapu si lazima kwa tukai lazima mndoro kwa lazima inile imendi factory ninge ya gerari kwa mure minagala na majani urakomba na uragera baba haya no. Okay, thank you so much. Bwana Kireria kwena antu bakuria atire chamani no twira no batiumiti bakinyekere kuringe igana na igana ri tukwonire ira promise to so kiuri kirejera ke Minister of Agriculture kikoria nikino Minister of Agriculture bate ku implement mantu jara bakwirwa ni president tuteteri murimi. Okay, ibwega jeri mbere kuruchamani auga ni bakuritie kinyambere auga ajana example auga kwa nyali na intura 85 series kumambu asiste kana au so trikari no rwetage kuria murimi na siringi igana rimwe package lakini nukuwa kwina process na nukuwa betete bwega muno nuntu ba kuma 50 ba wite 60 na ndeba 85 kwa uni romba na nengwetikia mibango yondo kabanga mibango utumba kwa achieve na lonine no mwanga kwina ikinya gwekinya noka ntikomenya nundu ntemuri mmoja ntereja mbisija majani mbuga kire 85 bakaleta gita kegana bakaleta miaka ile kana miaka itatu kana ba noka betite na mbere kiabiere kule kuria uria ajumbe beto ni barageria mantu manini mantu agriculture mantu majani no mbuga o constituency ni akilishitwe ndene ya parliament na ibera wabe na ikalo na kenya president na ndene njukumu yao ndia bali kalone bilia bakaiga mulimi priority ya mulimi kerwe number 1 bali bakera mulimi bakaya president kana bakera thirikari atire itwa promise ile siringi kana rimwe ni bwega president tukuma 50 tukinya 60 tukinya 85 tukinya igana ri tukaigwa bakiuria ndene ya parliament tukaigwa rabe chemano na president bakiuria bile bibi ni bubu na gitumi na kingi tutira umungu chintia kwa ministers onda uta company nene ngugi na seria yari uteka department buka itakala jamuno buka kala bukimuvaga na ogwenjeri ni wiji kiri Kenya yetu urie kari limwele tolo mambo tikaizen nambi Kenya yetu mbuga kinyoka lekeria mtu akala ntome muno akamenyaniria na mantu machinchagia kuri umba ukala ukulekeria akala wakamenya system chionde mantu magachinchia kukinya ukala gichinchagia uri muritu ngugi ukampa kanya agurita ngwe mwaka jumwe nimbati gutiga kamaki ala uria so ni kila mpomba kulomba muno kile ajumbe betu nibe kile pressure kidogo mbecha iji muri mmeno wako ni akoya
watara mathabu macio ukaigua kama utonyana mbere baruga ni matonyanaga, lakini nandikira tumba kuthithia ni tuendelee gwikira thirikari pressure kio itakotelea Sudan isilete maneno mingi, at least maintain ithuerio itekuthira na bendere kurugura thoko ingi kenda murimu wetu tukinyirega na riria within period fulani. Thank you so much. Bwana Kanyata imbonete ukiuga nonto chairman kuru ntu wa manto ya nonto majani jama yethero ya gitokwa imbonete ukiario kiuga viwanda bibingi imbira majani ja utewa anto baka ketha majani na bayeta ja tewa kiaku na ndito ndo tukonfirmire na chairman kinyawe kethira nonto kethira pengine kuyo kuina kathina kidogo kinyawe olele manto jau kire antu bau bagwita na majani zoja kethira ya itewa no kuigwa we bakiuga kethira maybe babwithirite training iwe kuri majani je kuja kuandika kana nira tu ketheni majani boka ketha majani lakini bote kumenya kuina quality specifically ile kuandika. Asante sana Cheupe. Oni mbugire mbere ma gwatuka kuiro majani ja thithua chabua leadership area reforms bab chairman batonyere na directors baba thuri yake na iratira iro majanja gwangurukina no kona progress yo mari kurajetete lakini majanja mbili thina actually surprise umedi that wethiri na gutara kwa majani mweri jomo jothiri lakini ndikugurwa nuntu chairman no mwana factory na kuga gitumi gya gutara na chairman yakoresa na ikiri atongere baibanda bathoma na ndi bara batare bo kinyirwa ni atongere baibanda batare bakuthomithia andu na oni utwete assurity antu batari to majani ubotarithwa price ite change mwisho mwaka ita 5 ite namra utu na thina neu mwana majani atana thina na nyamo kethi akainyo bokai lakini na ndi akimbe ite kwinama akimbe ite kwinama me akira kina maana ki murimi wa majani ikira kuona akicha mani thara utwashwa ikwodete ucho na mbe ite nama untu gotia kuna thina nguruki yau ine uthara majani ni rai kuthai na ne akethi ne na majani batreri kana batreri rwa ibo baletre kuliunga lakini na ndo kuna assurity price ite nama ndikote kuna thina nguruki yau ingi thina rereo ni chamani ugoko muchemo twae nawe na no araya mantire ga surprise na thina buna ki charges kai na ichare na tongeri bariku na imbi nyo no risa concern yu ara wenda utegerwa ni antu bara bathuri nuntu ultimately nduro thuri nuo umbo kinyara policy thira irwa na ndarigare muno ra president yari na nuntu nduro muri mantu cha imerabira tulima cha majani je mira ndona ya kiuri wa kesagana ena aja ntona kiuru actually president detreth all the way noka kwa wenja daru na etharu nturene nkweneji president wengwa atona muntu okumwira ntatu iche majani ntikumandike chamani athairo kaje na chamani aringe mwira MC mulimi majani nareo MP mulimi majani nareo senator mulimi majani nareo former governor mulimi majani nareo hai tukathi yake bado tuga mbutu nao na president arau na no uga manzo na tukono so kuna leadership gap na tike majani yake anko ndogora kuna leadership gap nero eje manto na jama ingi atu kwa honest nande manto na jama ingi oyamba president wengo no kwa manto majani ya no to kumureta bwajo yani kakarite tu narrative ira ra no kumasakana Nigeria kinya na majani akari endo to mwirite na kuna nitagirite si uchiai no tuchama leto kwa nyoma inyezira okuga Pakistan ne bangire kugura majani ari abakara ya kugura na surprise niti na to kagita wichama ida idrikari te surprise ri imantu tuje ibangite jagurwa ari ka bangite kwa surprise niti kuolite ojochwa ne kaungano androgo tere kiricho teu ndio tuko na tunadhini. Okay, sasa hivi sana. Nika president inaugire majani kuma last year but one hiyo umete na around 170 billion na wala lakini mwaka mudhiru majani jerite thirimbeta na yomba kudaya kwa around 215 billion na mbete hii kiurikira tukuri ni mbete hii na chita nonto wathikira murimi ro kawaida oronde na ara kabisa bando na kurira bando na kwa majani jawa jate kurura ko batere mbete hii na chita nderema chama neresere na uga kira giatumite kio gituma majanja itia ndore kiaja kwa pressure eka wiki ije itagia mbecha na kio kianto bakia inyaba bathomete batiji
na ikianto baigino aga inyanto bena PhD economy bato endagia tuendagia mavokando thokone kana tuendagia marigo thokone na aru andore ka tuande majani jagurana na gana ra 60 kilo nonto jagoro andora ndoro rega appreciate nyana aru ekabua muno chiama nginya othithetie quality ndore ekabua majani jakeni kambecha nonto jagora kwa ndora bojaire gogyo kwenda kwariria Kanyata uga atongeria bataria unimbetete sagana michemania sagana kumeretwa yonthe na mantu ja twita tukariria no na president akerwa on street utumba kweja wira president burungi ruterwa njero mwathi na chiaku chionthe kireito arungamire arauga mantu ja twira president jonthe utenoja kwandiko na ugo te aje kwariria ni gwa mwirire athai bwathikirite na Nyakanyata nuoro amwira bati turenda gwitwa sagana kana twete state house bati tweje mantu jandiki twariria una tongeria be twariko hau so tutumba kuga atongeria be to bate kuthithia rimonya president afiro na reguru tukaura baba ria ungi antu beta muntu aruma kirabu akana kuura muka nukigwa mantu jau kaja kia ya control ogo kurumere kirabu no gwirio rwano ena ariko na ukana oro gutunyere keri president no te kuthithia urenda thithia atia na nukuona nto bonde abo muruma Kenya mwankari to basukuru mantu jau ko tugatinda kwinikana aja tuwing'anio te kuthithia nonto ja that day no ni transform aretete na gurara but mostly kwa raunchagwa program ya rural electrification ya last mile na nujendene ya Kenya jatwe mpuge MP wetu nageretia mureta ndene Meru irauncherwa aja nontwari irauncherwe ijara kuthinja Rwanda mnitigagwo na thigiri nugigwe nyakuro cia ntore ikathithia ata ikanyira so kembe chire chiareti chionde batu to benefit na over 186 million nugigwa na number 2 sub county benefitete yari 43 million cheguma kwa John Paul so tukauga gutekyo kiugirwe nuntu kumureta au ake ni umwana muntu aiko gura Kenya ukura cheri yake ya nanjo kukiana Kenya gwekirete murigi ekorokiete nya muntu ayete anthenge nkuru Kwa mwananchi wa kawaida uwe mutongeria right na uwe no kumenya antu ibeti sagana kana nara beti mutemanio atongeria ba uta kumenya ndari no ba no kwa ari no na ikaweti woni ndi mwananchi wa kawaida na ande nte kumenyethera kwa mutemanio ya jojo ario woni kira kumenya ni atikethera president yakwiza Meru imbatere kuona mutongeria kwa kethera ni MP akiroma mwira batu mweshimiwa itu kwenda 1 2 3 majani zetu yakari 1 2 3 then kinyako kwa tuika mimbi ateandikiri kana ibwa mwiririte na rasagana na kwiza kienine butamurikania imbibika iria antu baba uba babu butobariri majani mbere ma ara kwari njire na kwari ari mitendi time nukigwa na ejete amatoki au meta watigania au megembe amatoki etekirinyaga nukigwa so kato kamberia go persist tokiuga manto jaja thithiatea jendere kwarua na manto amajana joja tare ambauti South Imenti kana Meru jare ambauti Kenya yonthe kera ndito bwiri kuga atire tuga tobwiri kwa motion ngwa parliament me akende gro na ndego igento kyathukire antu iboreirwe parliament ngugimbieri tagwa gwakare akaturomba intona inya generation era ekwetije nguge parliament no motion ngigagwa na yo akorokwa na president akienda na atekwenda gukathigwa na gasaina sheria yeu nukiuga so kikyo nkwareria antu atetha twira umana angang'ania ataugire kwe mantu je procedure nukiuga na ija kwa na ruanga kukora menya tutumba kuga rojo twende tugwete kana nukiuga me kwe na procedure guchwa kana kau nukiuga yes thank you so much poko ndakongera kana mbere nkurikiuria okay kuga igwa no batongere kugaria
lakini atwari kweli kwina kathina mari na kathina kareo ni menya majani yale under Ministry ya Agriculture. As my friend has said, kukarare on the twejenjaya ntegwetekania na manto jau mono. National government yana lena no mwankai ya tuina forum jeje utiomba na arua na ndetu kuitanga aru igwo guto conduct ito na tanga kinya ko kwata those things nene ne ndo kuarera mutongeria kata di projecting na bina ndiko na competent ke manto jau na kiramba na kuira chairman ibabo kwate CS wa Agriculture bogwatanirite na miru without gwikira murimi siasa kana gwikira kimera getu siasa nonto kwina right chenu kwina kila kitu rapi kudweli gweta kinya rais ya gerwara era ya PR tisabia utafanya nitatenga hakuna kitu akeni yangu balingana that's the end of the day. So kila kilione atongeria bantu durite chama ni na delegation yewe bakalende buruno ora utari gaduri kabo amwire jawra ndonere antu bagwe tu achore betu ige beba gwita mandu amira je kiro price lakini uko na hiyo kiro price kwena thina tu ndo wali aba mwaka na baba bangu kwa baduga muende uko alisema mununulie muende wanunue kikuona nije kadirikale tena ina kataro yuri kwerwa once dirikale we chiringi gana ne umurimi odu agwiri kurengera chiringi gana nondo murimi no kwigenda maskiri kabisa na ndiko na no kwa economy no dolera majani mbeje chie yake murimi chikwe jamiro yake yombe chikwe ya Kenya yombe so urampenda kuira chamani ba kwa teno ndo bena power sibone mutaikako na utia kugwete kia miro yombe abunge beto agweke enda bonde ne alimi ba majani utese mu miro tena majani bakwatanire bali ya mugambo jomo joro barari de manto mira jaula ndo beto ba westali bakwali manto ja mpempe na nini na ikwa manto ja yokenda manto ja tuja karaba another thing kwa kuera chairman nambu metaka iti dirikale dai duka ekongirini bwana chairman kwa nanga kwa nene mono kilo tokere kwa ndo request to give back to the community mitego agitere mono kugita kumia yo maja antu bare na ringi tu kori aboga neo yederwa yera isi ko tumira ibo gwiri yana nenga yekura no to mabu no go gwita miti boga chwa mitenge boga chokeria na raba orere miti antu bakanda miti kenda kundukura pinya ku kutekaira wanda no to like now utiona emberere ya kayamba kaka kage tawa kayamba kara kenyeji so wanachama ni ndo kuona nawe unaenda kudija majani nare kinyala idina ku karo anda KTV ne kurangere ko na kabasa de jigara no kareo andu baka idito rangero mite to ande kita jale ku kura at least na nende kureka na boega to abo endelia ku na bu ba dija majani boga ya ku rampembe na une mto bingi na ile yetu na yakaba. Thank you very much. Cheupe tu ataruti u mpaka anya kanini tu ataruti u na kwa mantu nte kwa rawa nte manyadra yu nte kwa rawa chairman kwa tu kana ero kanya ala president yani udwani atengia ali murimi ura represented lakini chairman atukuona kanya kau kurora na kanya kau na ibo baejo kanya kau tukoreano tuta kanisa na to chwa Jesu atuikia kire baba murungu ukatima na murungu wangu atindanira Jesu kwa tu ka president yapo ija wengwa na to kumbira tutapati umwira mantu jatu na kuira tara turi Nabatere. President eta delegation nene kuma PS ma directors jonde na mantu jaja aragone antu nawe beta bere konda Cheupe twete ugia ka personal gukara yaga kwi muntu kwijite score aja tutejete gwi popularize nukigwa nonto jani ndarombere kura ndachindwi makasi na naero ntukuira mbati ntomba kukuga makasi na bweri kwaria aire metedi time nyana anto baugire ari nukigwa as long as in computer makasi kana gwatuika kwi muntu kwenda kurwa na MP yejete o forum nukigwa itwarie twemenya ne ari mtu kwenda otethia na unigeragi umkenia na ari kwetha twena chairman aja na itete ngugie njaga twetarutie u tukare motethia arimi twambirie kwaria mento je toy personal nukigwa aji itoje toy unified murombe yo atoromba jo kura kana interest yetu twike
kando au antona ogwo kiakireria na kwawe guti majani no kiuga au antona okiakinywa na kwawe guti majani menya barewo nuntu nabo ibakarana nto bauye bauga majani na ojo akaugo nto ko tutigena ndi kwenda tugita personal ati urende ari hapana mbuga kiurita thuki mundu kitathuki ndiuga atiri njeri kia mbere tukwira chairman athi acwe Mutaikagwe gwira chairman acwe Mutaikagwe ni kibarua. Kuna MPs wa Meru wote ni wakulima majani vile amesema. MPs bauba Meru wakati kwira chairman athi acwe MPs bauba Meru ba organize musemano na Kagwe bete bakare ndiguru bamwerese dina chiao MPs beto mbuga tukuga bataria tutabaigwa parliament bakiuga murimi bataize ucherwa kana mantu mangi kiabire ninkudugania tugatigira chairman yake tukauga ni chairman abatiri kwaria apart from ula mheshimiwa Nikia kuga kenine mbuga etende alirua muno lakini le tuweta Karen ndia twari na deputy president tukijana na chieto chionde list ya ule kwa na list ya majani haikuwa na ile ndilikuwa forum ya kupatiana shinda za Meru zo atukupeana twerwe tuandike ni tuandikira ichaathomirwe ni chaathomirwe. Okay. Kwa hiyo tunatetera mtu noli ko tusitetee watu wengi tukitaka kusaidia watu tuseme ukweli. Hapa ndio kidonda inauma ifinywe hiyo kitu iko itoke. Kwa hivyo ni ukweli. Ni ukweli MP bate kudetera kirima kikimena kike. Jato batie MP bataririe. Twaro twindinyani ndareo na rimba majani bareo bonde be twaro twandike listi. Twero antu ibakarega gakundi kai kao. Ete minsi nande kwa ketha wengwa antu bakawinda batandika. Ni ati okuga na MP ero agaikia mantu jawe. Ero ayera baba abade. Ne twandikire kinyatu turantu bego jima twandikire timo madomirwe. Nande, yes. Nande tu wiruto. Vike itu gikende ke uteke adibia. Kende ke ikeru arisi ata. Yes. No. Are unatoka ugari mheshimiwa. Nanya. Kende ke ikeru arisi ata. Yes mheshimiwa. Dikera. Yanko mwira atire mbere wa Diana ni. Menya babu bure atongeri kana atongeri barabeto ibo bakumenyara kirato kirumite. No kendro iba weta baka insist nyake kidore. Bati majani to kwenda. Then you ne agenda kidore jani o kabime. Baka kwa maana majani. No, tuchukue direction hii. Hiyo tuchukue direction taenda vibaya. Tuchukue hiyo direction. Nimeka tulia pia mbaleka. Kile yako ni na gapi? Ona ugi kuane ki, kwa roho kila chini yetu ya sasa. No, na mwana mrefu pesa ile karibu tutakandika zile ngumu. No bati kwa hiyo ndio ndio yangu basi. Ona roho tete transformer. No bati uolewa ya mwili amen. No bati kwa yangu basi ndio ndio mwili. No ndio na kwa hiyo mwana basi mimi kila kitu chanzo cha mimi kitu kingine tena kwa hiyo kingine ndio. Ugeleta kukana watu kwa hiyo. So Nilikanya tarehe wala jate. Nini basi kwa sababu ya kwa mwele na kwanza ila watu kwa mambo ya tiba hadi ndara sai. Na watu kusikia mambo ya magari, ndio magari ndio kwa sababu ya ndio kabisa ndio. So ndio kwa hiyo ndio ndio kwa magari ya kwa sababu kwa sababu bana kwa sababu ya timu ma au mpira mbele tu. Yeye anataka Mario Guardia, la Ramona, habla de él. ¿Verdad? Y por ella, si no la digo, ¿cuál es el problema? Por ella, y si me da ya que me la chica, ya que me la mejor. Pero yo que ya que me la por eso y me la mejor. Y que si la doy, pero por eso que me la por ella para la barra, no, pero no, la prueba. No, aquí, yo me creo que entre
yetu kana directors wetu ya tuelewa tukaiga mkali wa IT na wewe ukoteja ina kitu basiga leo kumngorera kwa mtendo kaleta hapa kwa kumngorera kwa sababu wewe kila leo kana hivi ndio mwelekeo tumisikia lakini asimeleka zibaki kana mbele ole neteni kwa haraka IT kwa haraka kwa kama tunaingia kwa haraka kutoteja na mimi roja tena na mambo yetu tena hata dosi zaidi kwa ndani ya jamii tu ni mabadiliko kwa ngare hao ndio kama kuna sisi na ndio sisi na mambo yetu kila kitu tunapenda mtu na wewe itu ditawajina kwa dipase kiri antu baba kaitina aja tu agito 20% yoro kendia kwa kaita 20% na tu kinya tu ngoto yaka ro tuane kona aja kaitinga reke gere kati hakuna spring no tona ne ore dira batu tote ande ro mete historia ngale mete eto okedera batu tote dirwa barabara kinya kenda nombera nongorera moko kana murama yo kara meaka 70 yo ke yo kora kinya kenda nongorera na ngirijere tumbisiciare gaiti mbeo tiagaitine kumia na mbeo tiagaitine ya gutethia mukari wa baruguru nayo kenda ritakuorite mbega majani ya gurwa so ndio director beta bakarende guru oso baitagan barabara cia baruguru ri ditagura baitagan ara mkushuma kenda kuorite majani jabwa batagere kida mukari wa gaiti wewe ngo na we imbia ko benefit nayo no to mutejo jwagitwa yo tiu makaire kinya kethiri to kwendia mete turendia no to kwa gaonge na to tethwe nora to mbadu kuthirwa njera na kwandirwa mete gaiti kaka no to by the end of the day mete dira kinya kuorite ra boss we majani etebua. Thank you so much for your talking chairman. Asante sana. Ibora ambo ida kinto kemwe thirikari jo yendagia majani geco akathokwe kwendia factory na KTDA tukendia majani kwa tukiarĩria kuona ciringi igana thirikari ge facilitaga uguo kuona igitwa fertilizer indikite mbeca ikongera mbeca tukomba kugura fertilizer tukendeka cost of production kwa mbere thirikari nitutethagia na itutegete ciringi igana kingi ngubwira bwega ndabwira ciringi igana ikeja through the quality ibuku rigana taumire ciringi 27 tweta 43 tweta 54 tweta 60 tongerika kinya 83 pou tukamburi mu thirikari tuge ti ututethia thirikari agikira thithitie kaikirite taxes nyingi mono ti majani kou itwatumire delegation through our MP twamwira ibakale ndiguru na bete parliament bali die taxes no ndo majani yedi go taxes almost 43 twauga taxes cia majani ciende kwa kenda murimi omba kona beta wou tika ajumbe beto anto beto batita ngugi we as the electors but you do that idea ngugi na bomono no to for example remember toto nyoro no tuiro ko ari na to achindanaga only directors na nyo directors mweshimiwa wetu na yere to akala ndiguru na twira ni kwi mantu twira kwenda jathithwa na yatathithwa atwira number 1 uni ndithaira mbije this PS yujo na ndi bitok no ri nyomera Pakistan by then no ri ambassador atwira nkwenda tukala ndiguru na ambassador na abonyo na tukomba kwendia majani yetu ome direct sale bado to maja tu factory chetu chamero chenyatu tweda to akala twaje muchamano na bitok Nairobi na twakala ndiguru twathithia laini mwanka Pakistan kwa tuika majani yetu no twendie dialect but kwa kanyomera kidogo twaingiro kidogo no tunayo sheria 2020 ya ugaga otumba kwendia majani dialect uju no mwanka ogire baruga authority approval kuma creative board na KTDA so within the process here tukinya kuthithia iro majani yaingiria mbeca tonote aje gwikia na aria mbere atwambe tubange factory cietu mbere ciambe ibwe wou thirikari ni gututethia muno mantu ja kukinyara ciringi igana kwa thwego thomere ciringi 30 na itu 85 igana tutikuraja itwitithio na arimi nabo bamenya u ni kiabwira mantu ja mbeca kidogo ndora matasa lot nonto rida ndore gabwa Kenya mulimi wa majani gago inyerwa rida tukugo ikuthuki ire na ndira twari 160 baju no meya baju we export kwa utukare $1
iro tukona mbeca nyingi kou tika kuri utikinyomera machabu jaro ja manene ikwithira wije atiri thithia kuori njaga wathithia kuori njaga thirikari ni endo chura market like now ituguchwa market ya China na thirikari ni inyeretie muno na inya batu as factory directors itukubanga ora tukwamba kuendagia majani yetu twingo direct kou ta bange tugukarabo tukwaria abo ibagutikiria ba no batugurire majani na $80 but no mwanga tugasaina contract na kwibwa kwenda tuthithia factory yetu kou kwina ugwe shiringi gana ni uregana ora boigwa mwanzangu aja bwira mantu yatekarikana ntu kwimwe i process nonto no mwanga ndo beta baki tukithithaia tugichwaga thoko tukithithaia mantu mwanga jabwi. Thank you. Bariria bunge tigandiria kidogo mpame bariria bwa miti bwariria bubairi na mbere mai bwaga nonto gaiti bototethagia nanku na inya tuturo na chuo na itu kugura miunda inya gaiti kenda tumba kugura nku bati tu na ala factory kutekite twekite tuga eji ne kwandira nto bagaiti miti kenda bahanda but what we do but we as factory level itumekaga sure miuroje yombe kwina maboga iti tukwanda metire gatuma ruje rwingea rumba kwina maboga iti kenda gaiti bona ruje rokungana bomba kwanda miti nayo. Wow, let me finish. No, it is part of project yetu kenda ruje rutweka irokinyaga iti nabyo no ntukogurirwa miti tiko eja na miti free mbejiro guracho miti tigari ambeje inkai menyoke ndambeje rujo na baku bagenda kwaka na bagenda kukingi na miteje ne rado mambecha kitambecha chiaku inkai utigarie uje factory badu dumireje mete ko India nondo naju badwe aya yeto imuremi tuchwera mbecha tutyomba kuitambecha che muremi tumiria chomete tuchako tuweja na free we subsidize the price tukenge na mbecha inkai ura mundu onde akomba kugura mite ete ande kwa director ni mutudhiye mibango na ndiko director bakarete guru balithiye mibango emiega baima kaina murimi ogitio cyo kulima miti nuntu manteja ka majani quality igarija kirungo kimwe kadena kara ira gorera mutundu yo kuyo so itokori every botekarende guru nuntu mtojo kuga inegeda no gorera staka na ngirigiri kwe kambe siji mwanke ya kwana miti kana mtu mwira agitembe simu kare mtu ge otubibo bomo kiro chama nya so oni ro kori atiri atera bwana niki iro kori atiri niki babu mutundu kanirya mtujo nonto no boteria muno nonto rere akobwa mete kinabu ngwa no gidya mugenu ya majani yetu kaisi anto evro murimi ora kaito kanirya wengo no tole atunu kanirya wasroka tunu muhere besa mubanganirye ni mubango inako tuko tekiterio kare ni ndeguru buana kebera ni nabwe koiribo kabura kaitina aja bumwekere kinya topa ya kuana mete kana bora tanto kwa bako bako midegia okay wewe ndiye mete ukamwona nawe mete bokureta wewe ugotwenderia costa ka 20 nabo tutigera mete date kendo so kenge tuona pitangu kairi. Thank you. We jomba na kwareria sa buga kwani arakuga menya biri ende mete ngirie 10 akagitho 500 jamite dikera ikiakuga ora bati twethera twena programera twakairo irasi na kuthithirwa njira meimore miugita kwa mbecha ciawe na ndio tiga program ethithwe gwe wira gwe percent bokagita kwa nuntu wone nkara mbecha otegura mite go ku request i proposal murebi no kigwa agiti mbecha ireko gwata yu ende na ndete muremi orogoro agitwa majani jawe wewe wa mite igoka agitagwa ndani mubango tuto tena thina okira muremi akadithirwa we are okay in the directors batuganirie nonto in future together twethi nene na kuwa director gwetekiria mukena. Thank you. I think for mune utamane antu baba inge na itugwiri kwari ya tongeria na bera betiano ITV na ngariwa sana ote institution kana company te PSR ote onde kinyare ndio yenu kana TV yenu kwa jara gwita kuthithiria give back to the society ote ndio no ote batekete uno ote bate miscellaneous bwana chama ni goyo na roto bwana kuga for the long term thinking ote umba kuga tirikare dai ruga mite itwane no ndo ndikuru yetu egakare kariu yomba kwanjanga na kinyaro yoruga kwa ruiye rukaura
na rĩrĩa mũkahanda mĩtĩ mkinya miurone ĩka-approve to government na tona thirikari gita biashara no ndũgeta ũkĩhanda muro ũrehandĩra thirikari na ti thirikari ũragũraĩra mĩtĩ kuga atĩrĩ na ũyũ nĩ my opinion basi tweheana mĩtĩ na arĩa ndĩmwe na no tũtikwarĩria na rũngĩ biashara no tũtekerĩirie kethĩra ũguo nĩ kuona ngũ icio cigũteithia mũrĩmi na kĩo mũgũra miunda mũkahanda mĩtĩ bwana chama mũrĩmi ũrĩa ũgũrĩrwo mĩtĩ tĩ mĩtĩ kĩrĩa na goro mũno uga kwĩ mũrĩmi ũkagitwo bwana Niki and with all the due respect bwana chairman ara kũgitĩrwo mĩtĩ ũtĩ mũndũ kagita mbeca kĩende cikantere wanga whatever ũmwĩra ngwĩkĩre cia kũiga kwa lakini rĩrĩa mũndũ omwe agĩntũ kĩrĩa na kĩmenyaĩra na kana iromba rĩakwa ĩteni gũthũkanio PSR rĩrĩa ũrabomba gũteithia mũndũ ũgaiti kwĩthĩrwo kwĩna mĩtĩ no to future time rĩrĩa ũkauma chairman ũkethĩrwo gũtũ gũtĩ na mĩtĩ wambĩrĩrie gũtũmĩrwo stima iria gũgĩtathe lakini nao kwĩna andũ ndĩronere bakĩja kũmĩria majani I think nĩ naja Kirisho bekĩrĩte solar na solar nayo yakua manundu ĩkũraga nondu gũtĩ na riũga na ndio ruarua bukambĩrĩria kũja kũmĩria kinya majani area mĩtũngũ atũkuga ũni tũe ni mĩtĩ no te andu beta kinya rĩmwe baigua majani yetu jagĩja kũrĩte nondu bakwĩthĩrwo twitanko kũndũ gũkũ itũbae kinya mĩtĩ mũrĩmi kinya 10 ĩregerwa. Thank you. Anko na tutigana na topic hii na ndi no ntupa time time ni tre sana time na sekondi mo chairman iboega na inyabo nkuigwa lakini boera watiri factory data guchwanko kutirororie imendi kauma itekiura ya no na mwitu etene imto ukeja au weoni ndenanku akamata ngo chiawe alete imendi tea factory kwa utero woni mbiye na ara ngo chiauma but that program it is good na nkuigwa kinyani ngo ndeta nkamete bokere bondi kenda to mearidia na mbere machiama njau jangi kenda inyabo to consider the years to come. Yeah, very good. Kwa twethira tukimenyaga kethira we can partner na chiefs na bangi tone ora tukaethira twina miti kethira within a certain time mitek to kan egeta kianda. Very good. Butuganirie murimi ora no tatena weso buthugania wengo. Thank you so much. Bwega sana mutagiri wa Meru TV no tupagwita nambere kuthura muna batu tukamba kutha tukitigana na mantu ja majani twete ruterene rwa marigo ni no tubwa time lakini athikiri bako bando kabwa time ekuri kiuria lakini thero kimenye kiuri kiko kwenda kuria na tafadhali watu kuri kiuria waambira kiuri kiende kielekeza kimtu fulani kienda ya isia kuchoki biuri biu kwa hivyo tukethera tukita ruterene rwa marigo na kirutero marigo kinyaru rwethiritwo na thina inyingi na arako twika Ntarene ni the most the biggest market ya marigo tiko tikinyi ndene almost Kenya I think so na antoba iba kulalamika na iba ku market ire market nene ro batere ire market nene thai ni batere kwithira at least yo kiboya ni batere kwithira antu barabe na antu aya kwendere marigo jo lakini ukitara Ntarene wita watu antu batandikite marigo nau mwene jo mbimbi so ukaria murimio marigo bwana acha nianze na nani Baberia wa director nonto murimio marigo ugo no kuibo jaka buri sawa sawa bukario bukari kanibo batere kweli thirikari ni batere kwithira kiritaniria igaka thoko ya Ntarene iboega tukio kiu maoni yakwa kwire mwe consultant mwa twele thirikari thitari biashara na thirikari aturi orona thirikari mera muga thirikari I think thirikari bado tukwiri kutugana mabuja twingwa bingi no kwere Ntarene ndonere kwiko kwa yake reka kwa but problem ile leo chaupe tika watu wetu especially si baba tu pa au kwa na baki mitandao na bateria murimi marigo thina na muno leo thoko yegire yeri gwera kala jambo kote merigo wete na rara Ntarene muguri uria wigite agagutai marage kugura erigo ikinya mwaka kinya thakenda no teri chokia kairi na kinya wero to nyinde thoko nengi ndona
kwina MCO mwe bwana niki ndona bakite kwara muno andu bakareta marigo njirenda kenda muguri ure yanga tarangare yawe no tunatemereri go twina thina na thina ira nene ti ndarene yaku twina thoko ijiri nene twina ndarene na twina thoko ijiri kama chegera rigire na kira mpenda kwira ategeri betu bara botona kagitene gaka atukawe arambu ni ntobietu no doriria mundu agutemerigo riria muntu murimi agwita gatemeri kwa keja na ria akagurirwo ra kenda no ndu atumbo chokare nekyo tugwite antu bachiunganice Pedro bena group yao muguri uria mbere ri kurija gwithwa riria ria na kuna antu bangi beta bangaburuka ngabi oni mbona antu bo babui bathiuruka munde na bageta beta ga marigu beja bakamba gwikire rigu mbere yote maugwe ukendia untu boja thokone ukendia ndhe mbeca fulani so thoko marigu ni girete kwina muno na kuurwa muno no nturia twareterwe kugita thoko kugita rigu tureta thokone iu ni challenge mbere murimi no ntu atichoka ro na atumba kuriruka kathwa agitira marigu jana kana jatano lakini bara arimi bara banene Ranja Farmers benda iria marigu jao mundene na kwa hivyo akethwe na rambu no ntu atate marigu ria gitate rithuka so urampenda kuga ni ati tuchwenjera twitethagwa ni our leaders no tunao tuingrassroots na MCA betu maondi administrator hata watoto wetu sababu wanajua hii maneno baka ugerigo na andi tutiendie rigo rikariojo na kwiro twareijete twambiria kwendia marigo na kilo bamwe bararega which is kilo ne thongoma lakini muntu urotirimite rigo bwega ritithwa rina weight urotikirita mboreo bwega urotikirita fertilizer bwega ikethura rigo rinene lakini ritina kilo bareja ntu turatewa kilo so tutithite bwega buru na murimi wa erigo no winyire tusaidi nguru kinyo majani iturombe uratumba bwana Cheupe atongeria betu batutethia nkethiria gwi kumbigirwo bauga abunge batarire nteraga kuga kau kinya kau kamarigo itwarite kenda tumba kwa kero factory twandika jare abunge bambite gukarande guru kinya ntuko itwarite no ntu tukwe factory tukwanda kwa kirwa sehemu ici to ciande guru ya ku preserve erigo na kuthithia variation twaria jau twerwa jau ijara turombere in indoors abunge bari tutakare ni bari bakutonya ndene baramba kwaria bakiumara twabera bakauga jau twariri so kinya mandu amajani jaritwe ne abunge ni ura twerirwa akiturombe jara jange batiukari bakuromba so arimi bamarigo bayinyire tunakira mbomba kuromba kinge Cheupe nondu no mbumite na mbitia nondu nde murimi marigo ni fertilizer tukweo fertilizer tukurenkerwa irija tutiko murimi wonde atakumba kubiona nondu ba competition irereo na marigo monoja karo 17 na 23 si ni monote monono ntori ware thuka na aria tugweta kwa Sirion Board urethirwa 17 eu 23 ne kuguri murimi ompempe ne kuguri murimi wa biubinge bionde murimi ogaitia kinya kugwata baterese gwa kethwa na thina so my opinion ni kana romba rekwa kethwa thirikari ni kumba kunyia cost eu fertilizer kana mborea no tubai bate gwita taxi buru kana bathithora beterurie control wakawa barenkera biashara bakawinda baba kura fertilizer tukura ndukene ciena raisi yo iwe kugura Sirion Board no ndo no baba ku import so be yewe kethura kweyoba kwikira substrate yora bekaira maguta tutwega uninte gweta Sirion Board gwetera ara ndengero mebuko iri kana ethatu so abiashara bakayo waliwe iwe kethura fertilizer thirikari ni control ite baka control yora bakwendia maguta no ndogeta kila mahali na maguta uniform so mbechi gekirwa au ugatwika tukugura na machina na uturi mtu nakomba kugura fertilizer na bei rebu. Thank you Mr. George kuna banana bill iranto bergerite pengine patara togere boyo batero bakiria bill unara parliament kenda yomba kudrege kurukwa banana bill ye antu bergaira pengine ya kulukwa no yethirwe igitetheria arimi bamarigo kinya kuthiro bakiria society ya cia majani na bakethro betethukwa na njira nyingi kinya kunjiro njira no tibona ya antu ba majani benjero jiri factory bill ye tomba kudhiro gikinya ki parliament mheshimiwa
Murangwa na ugete agaikia bill ke parliament, but 2.5 years down the line bado bill yeto na mwarijo wa parliament na atakubatere kubwitho nonto maybe ni yega ikwa ke parliament yomba kuthura gitethia murimi o marigo ni bwega no tubakiuria kio kia marigo ni ndorua na kiorua the right person nonto ni ningwa ntiariri ntarene thoko iria nene ya marigo iria iri number 1 ndene Kenya rali number 2 icindi Kongo ya randi ni number 1 ntarene market ni number 1 wetote ndene Kenya so uni ntiariri au ntarene na kiuria kiu ni uni gikaragi gigincumbura mono nonto kuma thoko to merugura mwanka na arwe erigo mwanka thai erigo tutona weru bwareo na tutona thirikari iumirite thirikari iria geretia aki kidogo kuumira mantu jegi erigo ni mheshimiwa ngavana Kirito Murungi gukurukira waziri owe wa agriculture wetagwa Karo Mutiga nejite ntarene maito severally aigeragia gucubu urathi acubu thina cia ciari betu mathina ja marigo no ora marigo jongwa murimi jomba kugurwa bwega na jagurwa no taratibu ura bobati nontu thine ndarene ugeta ndarene ntukweru uju ugeta utemenya kukarija ya isiri kukarija antiji na nara kucenchana gwito kurukugurwa imugongo kuruge kande kurungi ukenderia nja kurungi despite kwithwa twina aguri baba ingi baba umandene ya Nairobi bejite bejaga aguri bara beja kugura marigo ja ciari betu bo betha bena time embega wetanira tirum nontu muno marigo jetu bara baingi muno baguraga ni giku kira gikorogoco kagwangware kithurai na ibo ibethoro berene na bena nyamwira bena platform yao kana bena nyamwira yao app ya urabara na iria ibera na tugakara twakinya tirum thaa 10 tukathuta kenisero thaa 12 na twakinya tukambiria kugura magurugo thaa 5 na twagura marigo tukathithio nona lakini bakija kiri mami betu kana bara bendagia na baba betu bakethira antu disorganized pate na mubango nontu antu bui barekererwe ni thirikari ya national na county so ukeja kwithira agori arira na marigo tukagura thaa 5 kana thaa 4 bakamba kweta beja mami betu na bakinyire 6 bakatandika marigo au na ndi mtu akajukia jukumu ya gutandika marigo au bara nabo bayinyomba ibayura berene bakaumagara bakamba gweta kuthimithia nyama bange bakamba gweta kuruga irio biao bakanywa cai tutindiri tukangai kaja tukiuragia ndiuria bakeja ndiuria baba betu bakeja na kira kinzuragia muno kimarigo oigwe beja bakamba gutambura ebora na karamu karageta kwa makipen bakathiuruka kiririmu mbeta wa George Kinyua irigo ria kwa njike yaro kona ria andiki irigo ria kuri gacemo ria andikwa na makipen irigo ria urite gurwa nungi ibanyuite akamwe so na ande beja bakajukia mutame bakeja bakarunga makiregwe mami o erigo bakwira riri imbesingana mami wen kwa mbesi ria kuga atete kirua ore ate ari kinya nawe akajukia mutame amure ja kuijangana ja 10 na ja ri agakira riri 350 250 150 igana agatigira mami mukaronya na ndi mami orea agatigwa agitega mukaronya nyumene athiuruke akurukwa agacoka gwita gucwa mture akendia na bei mture nontu guti organized baja eri kira gituthuragia muno abatu ya karibandare na aturi bameru mantu jatho kwenda rene muntu agasema araandika rietwa rierigo GK mwekuru andikirwe erigo GK erigo rurite guru muntungi uju amwerire oge erigo nontu bateta arore rene kendi rikariu ble ogwe basoke amwere station ye kwani mutene jore mamia oge erigo na nendi na guri erigo atirei oge erigo akamata na mogongo aikie mutene gucwa muntora etire nontu nanganire marigo ja magana jathatu ete wakerie acoke akarenya maire akurugithitie mami uri ari thaa 10 antu ethirwe ndiri erigo athaurwa no hogire no wetire thaka cietu na cirio ikajokia igekira muntura rorine ikareo so wate gukona batu tingwe yaka tutigiri nyuma na ne untu botongeria bura bwenderete ndene ya Meru na ndene ya Kenya
so batu twina thina nene tubati gutegerwa na turenda kuga kuthiria thina no twito micwirite ngerane muno na ntaira uria yomba kuthira kenda mami betu twategere thina mutuona one ne ko reduce marigo jara kuja ndene atharene janyia kenda gutwikana ne muguri nawe ate rukumirore na ruko bagota kwiri na kuthibingia nyama ate age yote ndira marigo tworia ne atako wakara kwina thoko mbega muno industry ya marigo ya thithe kwa baranga kinya na ndene thithe twene ni equipment yetigirirwe igitare thirikari ya munya so thoko ni eregere gufandwa ni eregere kwa wambesa ura maira gatigija kariyo mainto bile biareti byo de biatiganirwe nau baranga mwanka na thoko iwe tarirwe ni thirikari ile ciete cionde so ndienda kuga ake ndienda kuga thirikari ni tuteithie gukiria thoko ra na twembesa ya twa mbesa twikire rigo bariu gukurukira wine gukurukira erigo kurithia clips na mutu kinya rigo iriuma mutu baina kwirige twatarire rigo tweja kuthira kinya mucoco jwa erigo iyo thithagia kobia so kabatu kira twagiteka turia tubatiganiritwe ba riba marigo butia tubena gitumi na tukarigara no turona mturo kurithia muri county government ni kite daktari naye wa bikibiki wa kuthiuruka akiona ng'ombe na yaritwe na mburi na kaya dawa lakini murimi werigo yari kwete antubura baingi ndene ya Meru ate usugurikirwa gute fertilizer kinya mabora joma irigo rya gathina utotinda kumusugurira so thirikari ya mutuma twithinkia no ntukuona ni aje ne daktari ba ng'ombe kinya marigo atubetu ibayewe na barabara cha kumiria marigo ni thina ko batu tukiaria in terms of jago kwa marigo seupe batu dare ni tupo tunabo na madina na bamami betu bakeno ibo bagweta maikie na arua bakwari ba mwaba ubankeni. Thank you chairman okay akwithirwa wokaria murimi marigo ukorwe na arua ni mbio jongo wenda thirikari ithirwe ikibubwithiria kuringana na thina iro kuona gwikurukira bokaria arimi marigo na ta wenda antu bobe magithabe itebyo bele ma ginya ninde ma marigo na imbiye thina cianto ba marigo nonto erigo muguri nuoka determine ni nyawageria kwendia oge nonto ibaritie bombe utumba kuona mbeca kwa u ura mbomba kuria thirikari nonto unikurikana bwega riria munyari minister akiukiria majani niwe wokiriri iria ekera minimum price au iria ritina ma less than 30 shillings kwa thirikari kendo na ajwe kendo tethia muntu marigo nega tutethia bwega ikauga kilo marigo ure kuga kilo mira ikene kirambe cing'anona tukauga inyama ja kilo ya marigo igatuika i control na wategera ukona ura twagura ikwasi kibirisia kwasi biakarwa nkunyera nene thirikari ratonyera watuika na adwa nkunya enda gwe 50 kg na murimi akiona mbeca kwa hiyo nkuromba thirikari national government itagere ora yomba gwikira minimum price ya murimi ona mbeca na thirikari account ne ono ntu ne go control mantu jaja rinde kurune aja yone marigo ja gwita the right way kingi gitarira la munya inde gitu na plan yenjaga nenda twaka factory bali andishoni ya banyagine ya kundrai marigo jaja gwita ya kendo supermarket antu bakalija secrets lakini kuma gwita mantu ya digira kwa redwa na ndi ntamenya nonga ngaba norori kuna ndi akabuganirio ndubu nondu tukenda ya roll marigo jara jari umara jakethera marigo jakuma gisija kumai nondu twinde tutageta thoko imwe Nairobi kwau tweta thoko nera twinde marigo jakenda kwa tukende muntu akagorora akwenda nondu imprint ya maingi thoko ekandiktetwa ne we marigo jaingi kwau tukamikishwa badi tukudithia marigo jetu ya bali addition marigo la jomba gwita nare jeta ya makai na takona mbeca soke mbuge bunge rutere rwa marigo kinya murimi wengo no ekenda atetheka nondu thirikari nione kuleta subsidy fertilizer we kiwareka kumenyere rigo ria kuri ategeka muntu wake gorona iriri thongi gutiro ndikagurwa rio na mbeca urimi ni urokendia gintu nya muntu ekuraja na ara atega gintu giaku akona kinya gita mbeca na gukwa na kona bali mbeca ciawe kwa arimi nabo bajuke fertilizer era beta bagure bekire miundene hawa thongome kingi ngalomba thirikari nayo mantu jaga jagukia fertilizer Meru kwa tuika ugoe ukienda no mwanga wandikiria fertilizer kiri chibu agwitikirie kenda wita kugura na aria serious board andombe thirikari nirete nyomera ki within the county sub county
gutwika itukumba kugurira fertilizer yetu naja kenda tumba kulima nayo. Thank you so much Second batu jangan itu nadina mono dia ada kuali bintu bitatu dine unaraga kumegweta alimba marigo batekena batu muri miareja akaleta marigo ukija marigo pengine marigo aja raraga nungu janande gitaramburu tomba okenya weka marigo saendieje kuna nto bako yana wamekora bya bakasenchanya marigo kedra mami ekete marigo ja makayaja ukija akija kuendeleza to akija kunona marigo yakyo yetire yaiwaja sasa kwa ndoko ni nene na yeta kuendeleza ndoko ni nada so mami akatinda kuhangaika leo ni ukenda terene toko yonde made ni chaos na ile robio ile ya bado kinyika kama tukaja kuile vile ukija ndoko ni bado tuiromba mata bado tureki mata na jara kene job tu me what happened sayo ukija terene yonde ni mundu jara ina ndega nyanya sio tuku utekarika marigo yakara kuiwo tuku to karara pengana nanto napa bayete marigo ya mami letu so ndenda kuera tirikare na county government please nedi kila pere ongere okaria neso ketu kadiri mata yo kaire no to daina no tiri rojo bakati na kuambu na pamoja na bato na kura mwisho kama mwisho okay ya kuona dai mara marigo ya kwende no to kadoko korea kiwoni kenya twagererio kurukia butoragererio bu obi bigite ndera ngaba na forma ngaba kawira mangasa twagererio to yetu kwa tukinya kwa tetikia na bara maro makarakare non kumari ko tike to nyende du okay ya rojo ne to boru ne mari buja kinangiri nau non to gote andeko gote namura gote kapros ne to ugeta matu ja to geri ya butinde basabi aboge taisti ukidanga to ga bati to endi kere metena nyomba cheto to tekina to neiwanja ende kwero kinya kapros na gotimbi no atilisti ba mami beto peria igo agori na baraba kuretete pakana pe disente kabakari kwega kwa mwisho thank you Mheshimiwa Graria kwena damu mheshimiwa wetekana aindite antu akabwithia damu itukumenya mario antu bani bari mamari batumaira rui ntikumenya nate thaye arimi bari batarabai kopwa na mantu ne jenge rui na nya damu sira tiongo bereri bakendirwa kenda bethera bakiona rui na mpue no ticho shomba kuthira ikinjwa Jadi mbere untumeteithia marigo na mbua kat kropine ne ya tupego gist imarigo wabali maga mpate majani ni kawa kidogo na marigo ne ria mbere challenge yetu ina nene mono atura imba marigo kinyani barabara atenda bakara wene rigore yaku uretema thina kana kuriendia kiabire societies alimba marigo bate society na rankaria mantu ma cooperatives ntikwenda kwariria uria ndonire mutongerio mugatongerio bakiuga turithie afu tugitagwe mbeca nontu kinya mbete mtu wa marigo murimu wa marigo ukamura mugite kinya chiringi ijiri ntikumenya nembe kugitao muno kwao eu nenda ntwari na ba mheshimiwa Nick na ba mheshimiwa Ayubu ni ejete kaire ndani ya bunge bakiugaga murimu wa marigo erwa kigitagwa chiringi na chiringi ijiri na tulikata nontu mbeca inkai muno murimu wa marigo ni awe nene kabisa ni thoko ugukwirwa nontu ndaira natemeri guri akwa ndariuma aria thokone ntimbite kwene mbecigana uria arejete no akamua kuri baba baturagira nayo ntorene kilo masiringi 20 na ibatheria bwega tunari noni tulipaga kwenderio antu andipikia thokone akaja ikiatwa ni kia ndege ya soko yetu kana kwina factory ingi akenderia umu jeri mbuga thirikari nene tutethia kiasi no tukirwa gatugwakirwa kura ndaumiria marigo makwa ndarere na ruka ndaumiria marigo makwa kia ndege nkirwa nkimenyeri guria kwa ya kugurwa ndina stock na nyombere au na ina kula nkararia onkendia lonine ya tutethia muno mheshimiwa president Ruto na renkalite 56 million cia gwaka thoko ndena South Menti kirwa gatwetirwe turantu balwa gaiti
turinde ugatiri mbere twakira ndo kwengita ya ndarene kana ta ya ejingi gutomkwa kwa mwishone ni tuwewe kanya twakirwe kinyamu kinene muno kinakula ndende nje marigo makwa mara kugurwa nkaya ku so tutaewa kanya akuwa kiuria noka twaigirwe ndokoni gwakwa tukone kilonchwa na president kanenkerete every constituency 56 million na baba je kuranga bampuru kwa bane keli milioni 300 kwou kira tubati ukala kamuri mwa marigo atakari duandeguru aurwa kiuria aurwa nembio kwenda no tunde ndo narua ndendo ka 56 million mbecha enough ya gwaka gitu tukurata nimero kwenda iyo ni imwe ya nonto kali wategera rema mambe makulete na machungwa tokia marigo ni dokasi ya siri nonto futire ma market that time ni gembe mtu atokone ategura erigo na maembe akagorambio maembe aki kuto ni bei ya marigo ekema na muruka itakai kama embe na oni kaita kai mono na maembe kai na mo ntuko inkai makadoka kero watu nakula somewhere tera ukona yake ikoachira kilo timau na ala ole tutu na wasiwasi nonto kama maembe mau ukalija tokone ndande ndia ala ole ken kia igoji mara kulonga ikiako ngalinga igewasto so ni kila mpomba kulomba heshima betu niba consult ni mwananchi abere ni ene mbiongwa katika kudegia mantu force mantu kana kuoneka ukolwira nonto dande ito tete mwananchi na kinyaga mbona ikateja mwananchi yo ni sawa kinya uwe wako ambwe ikateja mwananchi lakini ndio ina impacting kuruki ina impacting kuruki dika ina waka tokwe mwishone ingine waka ndalene ingine waka ko kama chenye so doko yu tuende tekani ya doko eji ya mwishone nende yekena yandalene niongerwe yekena eji ingina yo nitwakirwe mbio ikura ikinene kabisa na gintu kadi ya variation kia bi. Okay, thank you. Ebi ya baranga mbuge dari mbuga toko kenda kiambiwa na intention ya yale aliyo ya variation kenda marigo metu gatu kwa makodoka kanambi tukapata mbio lipsiu na intobida bingi ikerwe na kanya itero karuga ndu akabita kala jamuno tupauna nikinya marigo metu na mo makero amena market na mahaka kaita kala jamuno di unio ya marigo lakini kambuge about the fertilizer vile chairman kile dikari ya kawila ile leo bila kabadala leo ni leo fertilizer mutindo tata tobe goji mbale na batugira fertilizer ale goji ori ko tutegira fertilizer tarakanyi tukuira tarakanyi maisha metu monde na kana mutindo tutikoira nau kagita kadiru kamya kaijere lole to bagia fertilizer ori kinywani muira. Okay, thank you so much. Inkura tujuki break kanito kwamba kuda tukichokera na wanatochokera kwamba kuda kijokia maoni ya wananchi kinyago bombe kuda bagi tuira kana bakiuria atongeri babi yuri nikienda kwamba kuda bakipa chokera na bado ndena siasa kidogo kwenda tulingalinga kidogo mbele time witatu ora kwa hivyo tochokera nkaidronkiaririe mheshimiwa Nick na Mr. Kanyata hivyo batiromba kuda mbakiani nikienda tokadirikiria tokiki kwa hivyo kwamba kuda kumaruka hita nambere kuda kintomere SMS namba ni 0748 918 901 kama watangicho kera ugeteta kuraja. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi
wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257 au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwanaria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
akaribanko bore tayari agita kenuga guchunura rumuri rwa chiachaga gukinya ne Jumapili jen tariki ya 13 chia mweri jo emwe kwa emwe kuma Fortunas Resort Nkobo toga kinyuithigithio na kunerwa kiara ne Honorable Keredia Mobobia Odeane Director wa Street Families Rehabilitation Trust Fund Nicholas Keremikanyata George Kinyua Chairman wa Vuguvugu Meru Mawera Matthew Director Kionyoti Factory Honorable Ashford Kadhara Murimi wa Eria Moreithi Chairman Ment Tea Factory Mutuma Mwendanto